کامپا دارا شکران یا پنابەرên Rojavayê Kurdistanê xwecihîya Dara Şekran ya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava semînareke rewşenbîrî birêkxistin kir. Di semînar derbarê danûstandina civaka sivîl de ji aliyê her yek ji medyakar Faysal Qasim û Mafnas Hesan Elî ve hate pêşkêşkirin. أمير وكي كتيا خندكار وجوان ديمقراطي كردستان روج آوا خواجهية دار شكران ما محاضرك تقديم كر لسر حوار حول سلبيات المجتمع المدني أف محاضرة هاتا بيشكش كرن جالي مع مستا فيصل قاسم ومع مستا حسان أحمد ایرو ما آماده‌بونا گروپا که چالکوان جواک سیویل سیمینار کات ساز کردن لی کمپ در شکرانه جلای یکیتیا خواندوان جوان دموکرات کردستان سوریا براستی دوی سیمیناری ده تیشکک هات بسر بابتا وک ما بس که رول جواک سیویل و شێوازێکی نەرینی لەسەر دوێ خاڵێدا gelek babetên giring hatin gengeşekirin dergehê gelek xalên nêrînî û yê erînî hatin berçavkirin. Bi rastî jî rola civaka sivîl wek em dibînin rolekî pir lawaze li ser astê rêxistin nebûna jîngeha بكارينينا رخصتنين وسازين جواكا سيفيل ده قال لك خوش بو موضوع سر دوران مجتمع مدني يعني منظمات مجتمع مدني يعني قال لك محاضرات يقولوا قال لك هبنجي وافاياج قال لك يجمتي خصتين انه حريق بدوراك مجتمع خضرابد مالا خضرابد دورا خضرابد مشكله برن كيش برن نافط الله بعد لاجئين قال لك